तौद लोई थोकदौ ngaktaneba aduna akoisu loinama akoi side tagi common oiba prayer di akoi court na monitor tauba special investigation team natraga judicial commission ma siamaga masigi conspiracy si myam mamangda unmask taunaba haibadi puthoraknaba se ni ba ada hauji kokti akoina ni haibri supreme court na consider taukhili ngasi supreme court ta taukhibis da han goina aina hajaning badi Manipur High Court pass to give judgment and order do. Maduda challenge tarokpa SLP yauri. Masi ngasi Supreme Court na Tara Roy lower na subsangre. Haibadi maram karigino haibada. Supreme Court la tringai da High Court moina read appeal file targa challenge tauler me. Si court si moina Supreme Court ta haidokte. Supreme Court ta file tauriba SLP sigi petitioner. Ma masamak na tarik tareta. Supreme Court email thaduna si case si ai pursue tawjararoi ai si case withdraw tawjarage na man thabale me same si mana magi oiriba ukil se tharami haibiu court adu case si withdraw to biu adu gi court so haidoktana lerame hauji mamang da loina mak thole Supreme Court clear cut na thamare marak stage da akoi gi state government na ngasi status report ma file tawi status report tangka ani thok na file tawi haibadi amana koi Manipur situation si combine laire state central forces na combine action local le relief camp medical evacuation rescue to ko pamang matang barik so thamme kharadi tang ingthare ha lo thamme loina na ngasai gi high court ki judgment gi batang da ama palle haibadi state na lairiba pm se ngasai gi judgment yauri ba hafta mai gi manung da recommendation thau haibado madugi du sahi ma sangdokpi yo koi khanabagi matam se hauji situation ji amna sari bini na koina tawung amoi ek tawrubada kenom tholok su yai haiduna tawge sangdokpi yo haibani tawroi haibana te bisi je okay akoina positive oina laure bisi je adu tabadagi Supreme Court na sida challenge tawraga laini ba SLP se subsal laga masi tar roi chalo noi high court chalo na haire parama masulai haibadi sida petitioner ama oini na tholai ba atsum ko ba organizer lai sige atsum je high court ma appeal file to the yauri ne ba adu so haidok ta ba adu masi marik chumna Supreme Court ma mang tham gre Supreme Court SLP lo sangre tadre high court sala tawro haire paka taba tawbadi high court tawrani ani subadana ngasagi PIL du lai da akoina su thai moi su thai moi side hai akoi side hai ba tana Manipur pumbagi oina hai ba yam yawi moina one sided on hai ngasi su yamna koigi lebak macha ta da mong da court ta argument submission tawi haibadi mogoi side kadang taw haibagi wa do thamme ba okay adu da akoigi honorable chief justice na yam phajana hai haibadi court sidai da marone Supreme Court ta dialogue si monopoly taw yaroina मैम जो ताबीरंगनी याम क्लियर कट है मसी याम सिंपल वेबल लैंग्वेज के याम फजबनी वन साइडेड न सम पथोपदो तानिंग अक्तबगिनी भारी से माने मान कोर्ट मनों दा वांगांग बुबु अमा खंग सम ngange अतैना तुमिन लेयो अदम हाइबदो अदु ngasi तौगिद्रे अदु मैम गे अpai साइड के थम्मी ngarang nahan kui maitai khulda moina laaga am kubi militants laaga mai thaba thami adagi akoina moigi su kemta makoigi kubi militants amsong khujukhlai mangbagi loin thami akoina Supreme Court ta PL tawni ngasi point out tawi akoi bu lit tawiriba akoigi senior counsel haigadi senior counsel Mr. Jaydeep Gupta adagi mamang du lit tawirakpa akoigi senior counsel Mr. Sanjay R Hegre senior ani si akoina yamna harau khundoi thagatli kaigino ta moigi matam kaithok tana akoigi damakta tawbibase ngasi court manung du yam phajana moina thambigi isa maki oina tawraga moina ngasi fight tawki nungai myam so ubirangani aina link phajabni myam ta live jana bana masi myam se thama matung da makoi khaki piyo akoigi church akoigi khungang mai thagre haibido ya gidre akoi side gi akoi thari sidin akoi chart ka mai puthuri ne ba madu tawde Supreme Court na relief sidi pulap ki chakadong ni na hai gre ba mamang du saban na haibido relief sidi pulap chakad moi side amatang sum haibise ya gi sugya ya gidre aduga state ta haire kaigino da loin order situation ni na court na loin ma phuting jin bangam de akoi gi side gi di direction si pirga state na action si he na khare na lauro sok pa jaga sing chi akoi gi petition da point out tawnari se akoi gi sida soe mogi sida si phak tabale have se loin ma yengsan biraga action je nau nam lauro du nau na status report ma file tawro harga na July gi first week the matter se agent taw gre adu da local ani okay hauji lai ri pm ji si okay aduga kasagi yamna kena taw si
केसी ट्रांसफर तौनाबाने याम कन होदारमे मोइना हाई कोर्ट ता अखोय मणिपुर की मणिपुर हाई कोर्ट कई नो सिदा मोइना पामिबदु फंगलत्रबा नेरेटिव से मोइना चटपदु मोइ नेरेटिव से खोजिला बा हाइतारे असुमा नेरेटिव सुम थोलपदगी मोइसे हाई कोर्ट ट्रांसफर तौबिया सुप्रीम कोर्ट सुतौ तौरे अखोइना केस तौनीना या याम नुंगाइ अदो मैम अरिम नते सिसे अखोइ के असुम्बा से तामना तामना थोलकनी होय असुम्बा हाइबसी अखोइ खक्तगी ओइबे यादे असुम्बा दि म्याम पुनमकिनी असुम्बा से तम तम थोलकनी म्याम सु असुम्बा उथोकना होनाबदा मतेंग पामिनसी हारगने म्याम kasi म्याम थागत फुंदु थैंक यू Next, atay ओके ngasi अखोइ मरीना टीवी साइट की अखोइना angamba khara अखोइगी सुप्रीम कोर्ट ता चेंचोंग तौबिरिबा अखोइगी एडवोकेट लर्नर सिंगदा पैसा खरा अखोइना angamba GPay खुथांगदा अखोइना रिलीफ कैम्प सिंगदा पीनबा हाइदना मयामदगी मतेंग लौजबा दुगी खुथांगदा लाको पैसा दुगी मरकता अखोइगी नुंगसिरबा व्यूअर्स अमदि फॉलोअर्स सिंगी साइट की अखोइगी हाइरिबा लर्नर सिंगदा एडवोकेट सिंगदा खितंग दा ओरसु angamba पैसा मसिंगदि पलक्तबा खितंग यौबिरामु हाइदना हाइजरकपदु अखोइ खुसिनजबनी अखोइगी ओजा रोहेन अदगी ओजा हेनरी अमदि ओजा डेविड अखोइ हुंगी मांगदा अजे अखोइना पिजरिबासी माइना टीवी साइट की मयामना तौबेक मतेंग दुगी अमा ओइना सर ओमोइना पिजबनी कई काय बिनि ओजा हाइबिरो थैंक यू वेरी मच ओके मरीना टीवी की सु अदगी अखोइगी सिदे सपोर्ट तौबिरि अदो अखोइ इसी से एक्सेप्ट तौजरगे हाउएवर अखोइना अमुक डोनेट अमुक तौजगे मयाम सु इबा मयाम दोसा तारिबा मयाम की होइना अखोइ सी अदुम डोनेट अदुम तौजरगे ऑन टॉप ऑफ दैट नमजबा खरा तंग होय होय वा बा तारुदा मैम खोबा मैम सु angam mateng pangnari pangminasi hena pangminasi ओके अनुवाय थैंक यू सो मच ओके What is the order of the court? First of all, thanks to all the press people for covering this. I'll just place on record one thing before I say what happened in the court today. Today, the Solicitor General who is appearing for the government has placed on record a status report detailing what measures have been taken by the government and what is the ground situation in the state of Manipur right now. But in that, the status report also talk about the developments that has happened regarding the ST judgment given by the High Court of Manipur. There, the state has filed an application seeking extension of time for 1 year, saying that 4 weeks time that was there in the High Court direction is too short, and seeing the condition that is prevailing in the state of Manipur, they have asked for 1 year and High Court has granted it. Over and above that, now it has come to light that the petitioner who has filed SLP challenging the judgment of the High Court has already filed writ appeal before the High Court before approaching the Supreme Court. This fact was not disclosed at all. And one more important thing is the petitioner who has filed SLP, before the SLP was listed on 8, on 7, he has already sent email saying that I don't want to pursue the SLP. These facts were not disclosed at all by the counsels appearing for the petitioner. But now it has come on record. And now seeing the overall situation, the Honorable Supreme Court has said that now the High Court is serious of the matter. Writ appeal is pending wherein notice has been issued fixing 6 June as the next date of hearing. Supreme Court has disposed it off, saying that go and pursue the same before the High Court. There is one part. Now so far as the grievances in all the PILs that has been filed from both sides, the Supreme Court has given general directions to the executive, saying that it is law and order is part of the state's responsibility. So it says that all necessary steps to be taken, covering all, not confined to one. Because one party tried to project as if something, everything happened on one side, but the court, the Honorable Supreme Court said it has to be done for all, for the whole of state, all measures to be taken, whatever relief, rebuilding of villages that has been burned down and all, compensation, everything. Now the state government has to file a new status report, and the matter has been posted in the first week of July. Now, yeah, he is one of the. Sir, बीच में आ जाओ आप. We highly appreciated the decision taken by the Honorable Supreme Court of India. So we have to follow the instructions as per norms. This is the information what we want to express to the media persons.
हिंदी में बोलते थे सर, हिंदी वाला कोई हो। माइक लगाओ माइक लगा लो भैया, माइक वाले कहाँ गए? माइक लगा दे भाई, कहाँ गए वो? अरे माइक लेके चला गया भाई, वो माइक लगा दे। अरे माइक कहाँ? चलो स्टार्ट। माइक लगा दो। 1 मिनट सर, 1 मिनट चलिए सर। मैं ग्लोबल मीटिंग फाउंडेशन जो PIL का पिटिशनर है, वो उसकी तरफ से मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जो आज जो भी ये हुआ है, हमारी जो जैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमारे भरोसे थे वही हुआ है, अच्छा रिजल्ट निकला है। और जो अभी ये जितना मिटे के ऊपर भी जो इन्होंने ये रखा है कि ये एट्रोसिटीज़ हुआ, ये हुआ, हालांकि ये सब ग्राउंड में सच नहीं है, ये हालांकि उल्टा ही है, सब उल्टा ही है। तो ये आपका सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, आप सारा मीडिया जितना इसमें आपका अभी निकल रहा है, एवरीथिंग इज़ देयर। अगर आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कम इन द ग्राउंड। द सिचुएशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट देयर। इट इज़ द एट्रोसिटीज़ डन बाय, हाँ, ये जो एट्रोसिटीज़ किया है, जो म्यांमार से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं, जो पॉपी कल्टीवेशन करते हैं, वैसे पैसा कमाते हैं। और रिसेंटली साइकुल एक जगह है, वहाँ पे इनका हीरोइन बनाने का फैक्ट्री भी पकड़ा गया है। ये सब कहाँ आ रहा है और नहीं आ रहा है, ये सब आपको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिएगा, ये पूरे एक बहुत बड़ा साजिश है। ये कोई ST मिटे ने ST मांगा, उसके लिए कोई ऐसा दंगा फसाद नहीं कर रहा है। इसके आड़ में बहुत कुछ है, इसके आड़ में बहुत कुछ है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसको लाइटली रहना चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, ये आप लोग को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Today, a status report was filed by the government detailing everything, what is there in the ground, what actions have been taken and all. Along with that, the status report also talks about what new developments have taken up regarding the judgment passed by the High Court regarding sending of recommendation for inclusion of Meitei community in the ST list. We found out that the state of Manipur has sought an extension of 1 year for exercising that sending of recommendation, and that 1 year extension, seeing the ground reality, what is prevailing there, that extension has been given. Over and above that, it has also come to light that a writ appeal is already there pending, challenging the judgment of the High Court. Before the SLP challenging the High Court judgment was filed in Supreme Court. Now the Honorable Supreme Court, after appreciating the new developments in the facts and circumstances of the case, has disposed of the SLP, saying that go and pursue before the High Court. Writ appeal is there, go and pursue it. Though an excuse was put forth, saying that now the High Court is located in a Meitei-dominated area in the city where the Kuki people cannot go there. This was just an excuse, which was brushed aside by the Honorable Supreme Court, saying that VC is there, use that. And over and above that, in the PIL is the main where various reliefs have been sought: medical, humanitarian, evacuation, rescue, rebuilding, compensation, etc. There, the Supreme Court has given general instructions to the state government, since law and order comes under the state list. So they said that the state as an executive will take care of everything. Now, one more important thing was, we highlighted one very important thing, that peace will prevail only and only when all those armed militants who are under the suspension of operation with the government of India are reined in. Because till yesterday, there were reported armed attacks. They burned down 15 houses in one Meitei villages. These facts were put forth before the court. So the court said they will pass a general observation to the state government to take care of all these things, and directed the state to file a fresh status report after taking care of all these things, and place the matter in the first week of July. Sir, can you give me the local language also? Now I do in my language. Yeah. Okay, my Telugu. Ngasi miyam Supreme Court ta case mamanggi laikiba ahum SLP ani PIL ama aduga nauna thaba PIL ahum ama High Court Bar Association Manipur plus All Manipur Bar Association na thaba ma Global Meitei Foundation amana thaba ma adagi Zomi Students Federation na thaba ahum ga adagi International Meitei Organization na
intervention application su thai sigi myam se pulap ngasi supreme court supna tai matam dang ngasi state ki side tegi learned solicitor general thulaga status report ma court ta submit tawi status report sida ngasi hairibasi state government action myam am laure akoi gi situation si tamna normal lorpigi maiki da changsal ai adu action di dum lauki gani na hai adu status report file to matam da ngasai gi lotuna thamuraba facts kara thole haibadi high court ki judgment and order do supreme court ta direct challenge torting aida high court ta challenge torga lerame masigi facts hairamdre disclose tawdre lo laga thaname adu ngasi thole adu thola natna read appeal do file toro lerme do adu same party manara mi sida slp file toro implement changi ba atsum mai party se read appeal the party yaurim ne ba masi lo laga changi ni ngasi lo na arot pado lot pe yadre loin thole ba mangda yang ko ni lot pe yage am do myam na khangbi rani aduga state government na akoi ki situation se yengaga asai ki high court ki judgment ki direction da pi ki bedu hafta mari hai bedu tenmanli situation ji kitang khatai sidai da action loru bada kai kai nangna da ba khona da ba atai ti thol pe yai na chahi magi sangdok na ba darkhas targa nijarami ado high court ni yagre chahi ma sangdokre masigi pot si supreme court ki mamang ngasi mek sing thamgre supreme court appreciate tawre matungda supreme court haire red appeal already pending tawre masiga loile no na asai gi akoi gi high court ki judgment and order tari bdo supreme court challenge tawre ba petitioner se masa wang na supreme court tarik 9 da thok tringai da tarik 3 ta email thale me okay ai withdraw tawjarage ai pursue tawroi case na okay kai gino haibada high court already red appeal pending laire adudi sida pursue tawbigi jam tawra chapani ba forum ma jam tawra chapado tawningre haibigi mong adu chap chap di khangde withdraw tawjarage pursue tawra sigi fact se ma gi ni ba council singda mana e dana ko tana thai haire loina clear karne times of india da report tawne okay si court place tawde losal laga thamme tarik ni panda akoi de hojita khangpani office report se haure supreme court ki akoi de so fact one phange document one phange adunga si supreme court loi place taw matam da supreme court na slp ngasagi challenge tora sabda subsal laga losang high court chala pursue tawra read appeal laire any noi high court tawra na si ma laigre to pil sina akoi ki state ki wana lairiba situation si daisda karam ba order direction adagi state ka direction pi ke ko to niri pe am to leina bali adunga si pil si daisda supreme court na nagana ni mak gi loina tare nagana na he na project tawnu hone ai moi gi tang sokpa moi gi tang tawdo tawnu hone ado supreme court na soya de mamang to sene hijack duni one side the supreme court sukta ataro court se phagi thatti supreme court na animak ki side tara kanda see the state ki subject ni law and order oibani na aduna state na loina mak tawgadau ni executive na loin pai gadau ni aduna state ta direction kya ma pi gre general loina haibadi masi gi sin hauna akoi gi area akoi gi pil sing da hayriba akoi si jaga da khasui si jaga da sui akoi side su si da nate akoi gi yum village kya thagre thabad na tana ngarang na han kuki army militants lak no mai kap tana yum tara thari ngarang ngadi akoi gi designated camps tagi pura camp anima pura hangam me mi su lemdre lalu su lemdre arms and ammunition su lemdre karai saki answer like madu me am du section na yeng na ba supreme court na general direction pire matungda asi ground dalai ba si noi action khara tawro matungda anauba status report ma file tawro haragane first week of July da letter se amuk thamre slp du di supaga loi khre high court pursue tawro na sini ngasi developments ngasi thokiba choi hearing di matang da koi oza Rohen na marik sumo pham thambigan yani oza thambiro Henry oza Henry ni thambigan madam myam bu mafam is thengnabiriba koi ete masa sing kam nungai jai ngasi su nahan ukti he na ngasi he na tilli aduga koi manipur dagi su koi ojawariba hallaman koi legal gi field gi an myam lapiduna ngasi myam thona hakat pi koi da adu ngasi supreme court na hamu nipan da thokiba case tugi makata na ngasi hearing laire tawfre tawdu dai da nahan tuna case ahum thokpani ngasi na case taruk dai da koi global meeting foundation na metegi site gi oiba pil ma thare prayer me ama hai adugi mathakta koi manipur high court bar association amasung all manipur bar association na punduna moisu pil ma thare moisu really ama mani
relief ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯕ ꯉꯥꯛꯇꯗꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔ ꯇꯧꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯤꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯟꯃꯥꯁ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯅꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯟꯁꯤꯗꯔ ꯇꯧꯈꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯖꯖꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯣ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯛꯄ SLP ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯇꯥꯔꯔꯣꯏ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯁꯨꯞꯆꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯝ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯔꯤꯠ ꯑꯄꯤꯜ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕ SLPCꯒꯤ ꯄꯤꯇꯤꯁꯅꯔ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯇꯥꯔꯤꯛ 8ꯇ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯏꯃꯦꯜ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯔꯁ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁꯦꯝꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯎꯀꯤꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯊꯥꯔꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯋꯤꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯀꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯔꯦ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯉꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯇꯥꯡꯀꯛ 2 ꯊꯣꯛꯅ ꯐꯥꯏꯜ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯂꯦ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ इवाकुएशन रेस्क्यू तब खप मैं मरीक सूर थमे खरदी खतंग इंधरे है थमे लोन हाई कोर्ट की जजमेंट की पल्ले स्टेटना फिवम से जजमेंट हफ्ता मरी रिकमेंडेशन थाव है सही में संदोपीओ अखोई खनबगी सिचुएशन से सारीबनिना अखोइना तौब ngамoi हेक तौरुबदा केनम थोलपसु याय हाइदुना तौगे संदोपीओ हाइबनि तौरोय हाइब नते बसिसे ओके अखोइना पॉजिटिव ओइना लौरे बसिसे अदु ताबदगी सुप्रीम कोर्टना सिदा चैलेंज तौरगा लाइरिबे SLP से सुपचलगा मसी ताररोय चलो नोय हाई कोर्ट चलो ना हाइरे मरम अमसु लई हाइबदि सिदा पिटिशनर अमा ओइनी न थोलइबा अटसुम कौबा ऑर्गेनाइजर लई सिगे अटसुम जे हाई कोर्ट मा अपील फाइल तबदा यावरिनेबा अदुसु हाइदोक्तबा अदु मसी मरिक सुमना सुप्रीम कोर्ट मांग थमग्रे सुप्रीम कोर्ट SLP जो लोसंग्रे ताद्रे हाई कोर्ट चला तौरो हाइरे पखा ताबा तौबदि हाई कोर्ट तौरनी अनि सुबदना ngसागी PIL दुलैदा अखोइनसु थाइ मोइनसु थाइ मोइन मोइ साइड हाइ अखोइ साइड हाइबदा नतना मणिपुर पुंबगी ओइना हाइबा याम यावै मोइना वन साइडेड ओन हाइ ngasisu यामना अखोइगी लेबाक मचा तादबा मोंगदा कोर्टता आर्गुमेंट सबमिशन तवे हाइबदी मोखोइ साइड खदन ताव हाइबगी वादो थम्मेबा ओके अदुदा अखोइगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ना याम फजन हाइ हाइबदी कोर्ट सिदा मरोने सुप्रीम कोर्टता डायलॉग सी मोनोपोली तव यारोइना मैम जो ताबीरंगनी याम क्लियर कट हाइ मसी याम फज सिंपल ओइबा लैंग्वेज के याम फजबनी वन साइडेड ओना सम पुथोकदो तानिंगक्तबगिने भाइरिसे माने मान कोर्ट मनों दा वांगांग बुबु अमा खंग सम ngange अतैना तुमिन लेयो अदम हाइबदो अदु ngasi तौगिद्रे अदु मैम के अपै साइड के थम्मी ngarang nahan kui maitai khulda moina laaga आम कुबी मिलिटेंट्स लaaga mai थाबा थम्मी अदगी अखोइना मोइगी सु केमदा मखोइगी कुबी मिलिटेंट्स अमसुंग खुजुखलाइ मांगबगी लोइन थम्मी अखोइना सुप्रीम कोर्ट ता PIL तौनि ngasi पॉइंट आउट तौई अखोइबु लीड तौबिरिबा अखोइगी सीनियर काउंसिल हाइगदी सीनियर काउंसिल मिस्टर जयदीप गुप्ता अदगी ममांगदसु लीड तौबिरपा अखोइगी सीनियर काउंसिल मिस्टर संजय R हेगरे सीनियर अनि सी अखोइना यामना हराउ खुदोइ थागतली काइगिनो त मोइसु मोइगी मतम काइथोक्तना अखोइगी दमक्ता तौबिबसे ngasi कोर्ट मनोंदसु याम फजना मोइना थम्बिगी इसामकी ओइना तौरगा मोइना ngasi फाइट तौकी नुंगाइ म्यामसु उबिरंगनी आइन लिंक थाजबनि म्यामता लाइफिंग जनबाना मसी म्यामसे थमा मतुंदा मखोइना मखोइ खकी पियो अखोइगी चार्ज अखोइगी खुंगांग मै थागरे हाइबदो यागिद्रेबा अखोइ अखोइ साइडगी अखोइ थारिसदि अखोइ चार्ट मै पुथुइनेबा मदु तबदि सुप्रीम कोर्ट ए रिलीफ सिटी पुलपकी चकदौनी हाइग्रेबा ममांगदु चमन हाइबदो रिलीफ सिटी पुलप चकद मोइ साइड अमातंग सम हाइबसे यागी सुग्या यागिद्रे अदुगा स्टेट ता हाइरे काइगिनोदा लोइन ऑर्डर सिचुएशन निना कोर्ट ना लोइन मा खुथिंग जनबा ngamde अखोइगी साइडगी दी डायरेक्शन सी पिरगा स्टेट ना एक्शन सी हे ना खरे ना लौरो सोक सोक जगह सिंची अखोइगी
petition da point out taunari se khoi gi sida soe mugi sida soe sida si phak tabale have se loi na mak yengsan biraga action se nau nam lauro adu nau na status report ama file tawro harga ne July gi first week the matter se agent taw greba adu da lokal ani okay hauji lai ri pm si si okay aduga ngasai gi yamna kena taw si kesi transfer tauna bani am kana hodarame koina high court ta akhoi manipur gi manipur high court kai no sida moina pami du phangatra narrative se moina chatpadu moi narrative se khojil la ba hitare asuma narrative sun tholopadagi moi se high court transfer tawiya supreme court na sutau tore akoina case tauni na ya yam nungai ko ado mayam arim na desi se akoi ki asumba se tamna tamna tholakani koi asumba haibasi akoi khaktagi oi biya de asumba di myam kudam kini asumba se tam tholakani myam su asumba uthokna khona bada mateng pamina si harga ne myam si myam thagat pa phung thank you Next, atay okay ngasi akhoi Marina TV site teki akoina angamba khara khoigi Supreme Court ta senchong toubiriba khoigi advocate learner singda paisa khara akoina angamba GPay kuthang da akoina relief camp singda pina ba haidana mayam dagi mateng lojaba dugi kuthang da lako paisa dugi marakta khoigi nungsiraba viewers amdi followers singi site teki khoigi hayriba learner singda advocate singda kitang da oirsu angamba paisa masing di palaktaba kitang toubiramu haidana hayjarubada akhoi khusina jabani khoigi oza Rohen adigi oza Henry amadi oza David akhoi hunggi mangda oje akhoina pijariba si Marina TV site tegi mayamna tobirak mateng dugi ama oina sar omoina pijabani kai kai bini oza haibiro Thank you very much. okay Marina TV gi su adagi akoi gi sida support tawbiri ado akoi si se accept tawsarage however akoina amuk donate amuk tawsake mayam su iba mayam dosa tare ba mayam ki hoina akoi si adum donate adum tawsarage on top of that angam jaba khara tang hoi wa ba taru ta mem khoban khobio myam su angam mateng pangnari pangminasi hena pangminasi okay anwai thank you so much. okay What is the order of the court? First of all, thanks to all the press people for covering this. I'll just place on record one thing before I say what happened in the court today. Today, the Solicitor General who is appearing for the government has placed on record a status report detailing what measures have been taken by the government and what is the ground situation in the state of Manipur right